हानगी मागी वीडियो उबगा हुजिकदि याम खेनारे याम फरे मयामनसु सपोर्ट तौबिबगी मइन थौबिबगी हाइतारे सुरेन हुजि मांगसी होल बोडी चेक तौबगे से लाकने हाबको मसी ना मतुंगदा अदि मतुंग मपान चेपदि प्लान तौरि मयामना contribution तौदना खoi सुरेन तौखना बिबा मयाम लोना मी नुमाइजे हराउजे खटासु सुरेन नमता याम थुना फलम याम सु खैरमिना से हाइदि अमसुम सोशल मीडिया दगी फंगबा यामना नुंगाइनिंगाइ ओइरिबा पाव मना हौजिपुगी ओइना सुरेन यिमा की डोनेशन तौबगी अमाउंट सी लाख यांखै क्रॉस तौखरे हाइनसु थंबिरे दुगे मयामदा सुन मयामदम अपडेट पिजरके मयाम पुना अपडेट ngamiनसी अमरमदना सशकप सुरेन युमनामदा लेपतना मतेंग पांगनरि हौजी मसागी अनाबा मदगी लयिंगदुना लैरिबा सशकप सुरेन युमनामगी लयिंगबदा लमदमसिगी मियोय क्याना लेपतना मतेंग पांगनरि तेंगबांगबगी सरो अम ओइना सेंद्रेम्बी फैमिली अमदी केवी फैमिली अनीनसु सेलगी मतेंग पांखरे मतेंग असि PUBG अमदी MLBB सनरगा नुमित हुमनी सुमना Facebook गेमिंग पेज सेंद्रेम्बी गेमिंग अमदी केवी गेमिंग अनीसिदा चैरिटी स्ट्रीम तौदुना फंगबा लुपा ला अमगा लिसिंग तराग हुमदगी सुमनगी तरागी सेंपा मतेंग पांखरे अमरोमदा हौखिबा मतम क्यादगी अवाना ताराब क्यागी मतेंग पांगदुना लाखपगी सरो अम ओइना सजकपा सुरेन युमनामगे लेंगबना मतेंग ओइनबा यूट्यूबर अमसु ओइरिबा सिंगजमै ताइंगोना सेलगी मतेंग सु पांखरे हारि मसु मतेंग पांगबिरकपा सिंगदा सुरेन की इमुंग मनुगी मैकेदगी सु थकपा फोंदोकनरखले ngasi numida waram phongkhiba tuan ba manipuri sifong sing amasum thokhiba thawdowa thoksingdagi maruoibe I paw sing khongasaraga manipur top channel gi maikedi gi myamna thamjagi ahanbada afaba khunai am semnaba aikhoi puna thawdang lobinaba tangai phade chief minister lenga ki official sing gi marakta promotion gi matangna nungai taba amata leheloi magi lairiba rule gi matungina satna hangani nongthongbam bere afaba khunai am semnana ba thawdang लौमिनब तंगाई फदी हाइना चिफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi होटल इम्फाल पांगथोकपा सब डिविजन्स डेवलपमेंट मॉनिटरिंग मिशन की ओरिएंटेशन वर्कशॉप हौदोकपगी थरमदा फुंगदोखिबनि थरमदु चिफ मिनिस्टर एन बिरेन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन एमएलए रामेश्वर के रविंद्रो अमदि चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार मरुएब मियोई सिंगोइना सरुयाखी तुआन डिपार्टमेंट सिंगी कमिश्नर सेक्रेटरी अमदि मकोकथोंबो ऑफिशियल अमसु डिस्ट्रिक्ट सिंगी डीसी सिंगि सरुयाखिबा ओरिएंटेशन वर्कशॉप अदुदा मणिपुरना मांगलोमदा संगसिनगदौरिबा मिशन असिगिदमक मखोई गोयबा वाखलोन सिंग फोंदोनखि चिफ मिनिस्टर एन बिरेन मखा तारदुन हाय मणिपुर सखोट हननबा होनबदा सिंगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा लेंगा की शासन हेंगत हनबा मदि कानबा सिंग सबसाना फंगननबा एडिशनल डीसी सिंग अमदि अतै एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिंग हापसिनदुना माइक्रो लेवल दगी हौदुना थबक तौहनिंगबगी अपाम फोंदोखि थबक अमा पैखतपा मतमदा फना निंगथिना येंगसिनदुना पैखतपा मथौताई नौना डिस्ट्रिक्ट लौथोखरबा मफम सिंगदा डिस्ट्रिक्ट अमगी सबसाबा लाइफम थोकपसिंग अमदि पैखतपम थोकपसिंग पैखतनबा मांगलोमदा संगसिनबा हौरे सिंगी मनुंग हंजिन मफम सिंगदा इंटरनेट की खुदोंचाबा लेहननबा थबक पैखतपा हौरे सिंगी मनुंग हंजिन मफम सिंगदा सेंग फंगदबगी खुदोंचादबदगी अवाबा मायोंगनरिबसी कोवननबा गोडाउन अममम सादुना रिटेल प्राइस शॉप हंगननबा मरी लेनबसिंगदा खंगनख्रे MGNREGS की थबक सुबा मतमदा नपी फोइरगा मदी खोंबाल सिंगलगा पैसा लौथोकपा हौर यावरिबसी मरी लेनबा डीसी सिंगना येंगसिनदुना मियामना कानगदबा थबक पैखनबा होनगदबनी लेंगा की ऑफिशियल सिंगी मरकता प्रमोशन की मतंग नुंगाइतबा मतल हेलोय मागी लेरिबा रूल की मतुइना सना हलगनी हाइना पाउसना फोंदोखि मकासा थरक पोइना तो पपाव मना सही यांखै गतरुक सुरब नुपा मागी किडनीदगी नुंग सनी गतरुक माय पाकना लथोखरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना अना लेंगी लमद हेन कुमांग चौक्षलपने हेक ताबद अंगकपा मदा तेलंगाना की हैदराबाद लेबा एवेयर क्लिनिकल्स ग्लोबल्स हॉस्पिटल की डॉक्टर मना पेशेंट अमगी किडनीदगी सुपनतगी पुंग अमगी मनुंगदा की होल सर्जरी तौदुना नुंगसानी गतरुक माय पाकना लथोखरे पेशेंट असी हौगिबा था तरुलोमसिमा की पुक सेप्त नादुना लाखी दुबु कालेन था ओइबना टेम्परेचर हेंगलकपा असिना माकी अनाबदु हेंजिलखी हॉस्पिटल असिगी यूरोलॉजी की डॉक्टर पुलाना बिन कुमार गा तानादुना CT क्यूब स्कैन लौबु मतमना माकी किडनीदा नुंग मसा कया मरुम लैदे हाइबसी कन्फर्म तौखिबनी महाकु लयिंगलिबा डॉक्टर पुलाना फोंदुखिबदा पेशेंट असी ऑपरेशन तौद्रिङैदा निंगथिना काउंसलिंग तौबगा लोइदना कीहोल सर्जरी तौदुना पुंग अमगी मनुंगदा माकी किडनीदा योरम नुंग सनिगे तरुक अदु लौथोखिबने हाइरि
ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯤꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯤꯗꯤꯑꯣꯒ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝꯅ ꯂꯦꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯅꯦꯡꯅꯦꯍꯠ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯍꯠꯅꯤꯌꯣ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯆꯩꯀꯨꯟꯒꯍꯨꯝꯗ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯎꯄꯨ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯇꯨꯡꯖꯪ ꯈꯨꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11:40 ꯇꯥꯕꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯅꯤ KG 1.06 ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯋꯦꯠꯁꯨ ꯐꯪꯂꯦ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯠꯀ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗꯅ ꯁꯤꯗꯤꯑꯣ ꯕꯤꯁꯦꯟꯄꯨꯔ OCꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ 32 AR ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯕꯥꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝꯅ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯦꯀꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯈꯥꯝꯂꯒ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯤ ꯀꯃꯤꯟꯊꯥꯡ ꯆꯩ 92 ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯁꯤꯁꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯡꯕꯦ ꯀꯂꯥꯜ ꯉꯥꯏꯇꯤ ꯆꯩ 35 ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯝꯀꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ 0.32 ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ MK 15 ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ 8 ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨ 5 ꯐꯪꯂꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ orientation training program RIMSꯀꯤ examination hall pangthokre National Institute for 5 Empowerments of Persons with Intellectual Disabilities na sinduna preventions early identifications and early interventions of developments disabilities haibasida nongyoeba workshop ama RIMSki Imphalgi examination hall relief center for the welfare of differently able person community medicine department RIMS Imphal aduga state commissioner for person with disabilities ka khusamnaraga pangthokre workshop aduda resource person oina naipit Dr. West coordinators Rajendra Kumar Pravin assistant professor special education CRC Rajananda Gauna naipit asi autonomous body ni masi Ministry of Social Justice and Empowerment gi makhara salaibani aduga masigi headquarter na Monobikas Nagar Sekundarbat leibani magna hai masigi panamdi empowering person loinana mental retardations oirabasing na makal gi training program sing pangthokpa duga India gi mafum kyada haukiba sei 13 dagi sathaduna lai hainasu pausna palakli makha satharakpo ena kangla pawda phongma maruiba paw khram myamna thamjage Bisnupur CDO na mi ani dagi yamlaba khulai sing fagale hainasu pawsida su report tawri ngasi numijungba matung pung 12:50 rom tabada aina yada mong Suchampur dagina moirang maikei da khulai puthok pusin tawbi haiba akangna pa paw ma phangmadagi CDO Bisnupur 38 suba AR Loktak Battalion ge loinana Bisnupur district ki Torbung Bazar freaking siking tawbada swift car ama lakpada khamnaga sek tawbada miweni ti kamin thang se ni fuguni Myanmar dagi hujingna lungthun village Sisipur Bazar leiba madi Thangbiak Lal Ngaite se 35 Sisipur Nehru ma fare makhoi ni degi .32 gi pistol manga magazine manga yawn khulai sing fagale hansu pauksi si da report tawri atoba pauksi si da sumna report tawri isaw gi awaba nanglaba lawmi sing sel gi tengbang piu lawmilop hawkhiba numit khrani nong leptana sukhibadigi torel torban kaibadigi lokpa yarba mahi marong yawna mana masing makal kai sing thumjin khibadigi pat pumduna mangan khrab lawmi singi awaba khradang wairabasu kohananaba state lengangna selep manglab lawmi sing sel gi mateng pangbina ba Manipur lawmi lupna mari lenaba authority ki puning sing silakli Manipur lawmi lupna thadorakpa sirol asina makha taraduna sauna pham tawba lawmi khradi top insurance yaunaba maramna makhoi gi mang khraba polam singi senpha mari lenaba bank singda pibinaba khanjari tungduna lairiba ising singthoknaba agriculture department athubara thabak paikhanaba honabiyu hainasu fongdorakli hari makha satharakpo ina topa pawmana thaban ani thoktuna samamnaribisi thoktuna bu government ki wari sanaminasi keba Kanglaipak calendar board linkhat khibagi taraga mari raksuba foundation degi tharong ngasi Manipur press kapda pasoi kendra gi MLA sapam Kunja Kesor keba Kanglaipak calendar board ki president Ahambijit Saibom Kanglaipak calendar board ki
Advisor Akham Langol International Award Ibutombi Kuman Amzugi President Wangkemsa Shyamjai Board Asigi Vice President Dr. Moirangthem Surjina Chief Guest President amadi Guest of Honor Oina Pangtokre Tharamadu Wangang Laduna Pasha Kendra gi Emere Sapam Kebana Hai Lamdam Sida Tawan Anitokpa Sakau Thoram Anitokpa Sina Samam Nabanwai Tapa Pole Taban Anitok Libising Nasi Toktana Basai Taragamari Sumna Kanglepa Calendar Buana Honarakpasi Asuki Matik Nungaiji Anitok Libasigi Matana Government Ka Pazana Waris Hanana Bohonaminasi Maki Makedigisu Waris Hanaraga Solve Tona Bohona Badamating Pangzaki Isam Zamba Project Ama Loans Tawa Habisisu Tawan the Sakpanina Tawanasi Sumtona Bohonaminasi Thoramasi the Saruyaki Kanglepa Calendar Board Ki General Secretary Soraisam Sanjina Haikibada Sahigi calendar Putona Bohona with the Tawan, Mana the Bakaya Yorakpadu, Ganglepa calendar Bona, Kanna, Hotna Badagi Ayam Basaru, one Mangamle. Calendar Pong division the calendar Pong Dringate Bortagi, scientific data Lawiraga, calendar Pong view. Mamang the Hana Samam Nabalerama Mayamadu Wakal Taminaduna, Matam Gasunava, scientific web data sing Fong Nabatabak Lominare Hainasu, Fong Doki Hairi. Makasa Tarakpoina Topa Pomana, Lengang na pibu kudong sabi sing miyam na mapung pana pangmangam na ba Aadhaar card pa na buho na biyu sitrabata. Lenga ki maki digi piba kudong sabi sing miyam na mapung pana pangmangam na ba Aadhaar card pa na buho na biyu. Wapamasinga si Manipur lenga ki Social Welfare Department na sinduna Wang kay Durga Puja Lampaki Community Hall pangtuk pangang singi Aadhaar Enrollment Drive hagdok pagi thoramda TA sitrabata na fungdoki bani. Social Welfare Minister Haikam Dingo Amasum Department Asimaki Director NG Utam Yauna Pangtokiba Tauramaduda Te Saitrabatana Makatana Haikibada Piglibangang Singidamak Legana Piba Saktung Panganabagi Pandam the Social Welfare Department of Pakaliba Taurangasi Takatabangamdi Lenga Sinamata Matam Yoina Pakaliba Tuan Skim Sing Matam Sana Pangi Hairabadi Aadhaar card Paibagi Yamnamak Matotai Mana Mamangi Tamda KFNPD Minister Oiringi Matamda Napsagi beneficiary kaya Aadhaar Pairam Dabana Tragana Aadhaar link to Hodabana Maramoraga Center na Piraku State ki Saktung Tangkai Hena Katraki Hairiba Tawong Simatung Amukhana Toktanaba Aadhaar gi Maru Oibising Adukang Mamatoktai Miyamgi Yepa Toranga Mari Lenaba Tabak Toram Sing Department Sina Anoba Tabak Amada Pukatuna Honaragliba Sina Lamdamasi Anoba Mayona Masoi than a Purapangam Lagani Hanasu Speaker TA Setrabatana Makatana Fondoki Tauramadu President Oina Saruyakiba Social Welfare Minister Haikam Dingon Hai Tatarutigi Sahi Manga Paubugi Manunda Angang Sing Aadhaar enroll Tobigi Nasi Hauduk Liba Toramasi Social Welfare Department Oina Asoba Maipak Mani Matamamada Aadhaar enroll Tobigi the Mari Lenaba DCG Officing da Satnaramba Dunga Sidi Angalwadi Walker Ramasum Helper Sina Yum the Satana Aadhaar enroll Tobigi Kudong Saba Panganba Sima Department Nasina Pekalak Washington or Bukongtani Lamdamasiga Anoba Mayona Madi Sakta Mama Purana Bohona with Angalwadi Walker Ramasum Helper Singit Holang Sawi Angang Singna Masiwa Bachinzak Pizaba Masu Apaba Lisa Sazat Taki Tambivada Angalwadi Walker Sing the Asoba Daitale Loinera Department Asigi, Lady Tuan scheme sing Miam Mapung Fana Yohonba Naba, Aikoi Puno Honaminasi Hainesu Minister Dingona, Makatana Fundoki. Makasa Tarakpon State Sigo COVID-19 update Momiam the Pizaramge, Nasigi positivity rate 0.0% Havidi, Nasisu status the COVID-19 positive Okibigi report Amatalate Haveni. Aduga Sisu COVID-19 positive Odun Lake Kidabigi claim Amatasulakte, Aduga upon boy na COVID test of Ibamio Masina. Humdraga Matuini Hainisu status update on COVID-19 su reportori. Makasa Tarakpoina Kanglepaki Maira news the form Maruiba Pau Kramu Mamma Tamzage. Tangzingi Matanga case o Henglep the Tamki Wapam Handoktra Banina, Me Kunga Matuidigi, Tamda Kumlapa Atimba Tamle, CPP KT. Hayang Me Kunga Matuidigi Henglep cookies in Tampak to Kumlapa Tinglagani Haina, Lok Tokiba, CPP KT GS Sham Kumana, Lakokibani. Cookie Students Organization Henglep na Tangjing Sing the Tambaki Mio Sing Karakpada Atingba Pibadu, Me Kun Pawgi Manunda Hando O Haina, Tangzingi Pamnai Sing the Hokiba Me Tarukta Pamkiba Warep Kimakada Satarakpoina, Palo Laikai the Pamkiba Manipur Pumbagi, Mihut Yauba Mipamda, Takiba Warep to Tabak on Torakidre.
Maram aduna CPPKT na lawkiba warep thabakta ontholaganai masigidamak hayeng May 12 gi ayuk pung 3 dagi henglep kokising tampakta kumlakpa athingba thamle haina Committee of Protection and Prevention of the Historical Rights of Kabru and Thangjing Hill Range CPPKT gi General Secretary Syam Kumana Press thadorakpa sirola mana hairi sirola sina hai thamliba thingba si KSO henglefna authority natana authority saba made authority Marakta khana sainaba thonana sinba loinana ningsingba thoktraba matamdagi leraglaba yek salai sa singi khubamda mapu sajinba madi singasigi maming thangting onthokpa maramasidi makhatana communal thoktanaba CPPK tin lorak wari ni hari Sirula sina makhatari badi sangsin gadoribo khongjang asi khunai sigi puari aikoi horakpham kanana bani hiramasida mai thirabadi aikoi khunai si amukhana hawgolararoi maramasina ireisa yelhomi singna saruk yabiyu sagot piyu haibo wafam su miyamgi mafamda CPPK tina nunglukna thamlakli haina su pausna makhatari makasa tharakpoina to papaukrana laikhidraba BDF tombagi imung manungda lupa lakh 1.5 ki senfam khusinakre haukiba me tarada Indian National Army INA posting leiringaida duty toramba BDF number 1107 oinam tomba singana masagi anaba mana maramoiraga maki imung manung punamak thadoktuna laikhidabada Bishnupur District BDF Welfare Association awaba phungdokre awaba phungdokpaga loinana laikhidraba imung manungi awabada khrada oirabasu mating oinaba ngasi Bishnupur District Police ki SPN Heroes mitegi miyang makada Bishnupur District BDF Welfare Association ki thaupuba singa loinana laikhidrabagi yumna satuna lupa lakh 1.5 ki senfam laikhidrabagi imung manungi miyoi singda hakthengna khusinakre haina Bishnupur District BDF Welfare Association ki Publicity Secretary Naurep Rameshona press ta tharokpa warola manasa phungdurakli Amarumdana MSPCL gi thaupuba makok sing mathak thigatpagi recommendation lengakna namsinduna thambagi PIL High Court na admit tawkre Manipur State Power Corporation Limited MSPCL gi thaupuba miyoi mathakta senja thumja torokiba charge samaga mari leinana lo ayuktana sathaba preliminary inquiry mapung fana sathaba ngamnaba miyoi sibo suspension na thamnaba natragana atopara transfer tawnabagi lo ayuktana Manipur lengakta Lankatkiba recommendation namsinduna thambire haibigi tharakhiba PIL ama ngarang Manipur High Court na admit tawkre haina pawa mana phongdurakti pawsna makhatana hairibadi Manipur gi sakpi karongdagi sandel phawbagi 39 kV line tingba yauna 2x1 MVA 33 kV substation ama install tonaba kumza English inganiga mapan gi September 15 da thokiba order magi matungina paikhatkiba thabaksing niyam sumna tawkhidi haibaga loinana yamna maru oiriba measurement book sing monghan kre haiba wakat amagi makhada lo ayuktana thigatkibani hari lo ayuktana wakat amagi makhada MSPCL gi managing director sigi mathakta corruption ga mari leinana sathakiba preliminary inquiry as hiana mapung fan sathaba ngamnaba miyai sibo suspension natragana atopra transfer tawthokhina bagi Manipur lengakta recommendation ama pikhatkibani aduba Manipur lengak ki maikei digi recommendation aduga mari leinana thabak amata pekhalaktabadigi public interest litigation PIL ama Laiton jab Mega Chandra Kauba miyamana Manipur High Court thakibani hairiba PIL asi Manipur High Court na khanakibaga loinana lo ayuktana Manipur lengakta lankatkiba recommendation amadi hairiba miyai siga mari leinariba corruption gi charge asi merit lei haina Manipur High Court na lawbuga loinana PIL asi court asina admit tawkibani haina su phongdoraki atopa pawamadana Manipur lengakpu higher secondary lecturer singna thagatpa phongdorakli Matam kuina uza singi apex budi amoina leirakliba Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association na Manipur lengakpu thagatpa phungdorakli Association asigi Information of Publicity Secretary M Romeo Singana press thadorakpa sirol asina hairibadi matam kyarigi Association asina tanduna lakpa uza singi tare suba pe ROP 2019 gi Asweba semdokpiu haiba demand adubu tha sigi taraga nipan Manipur gi Minister N Berena share loduna phamkiba State Cabinet miphamna ROP 2019 semdoktuna achumba ROP sana hananaba warep laukibagi damak Manipur lengakpu Association na haujuk paliba BJP na lusima lenga sibu thamoi sengna thagasari haidi hanasu pausna supalakli atopa pawamadana Sengmaijin Government High School nong yubudagi mahairoi sing leirik tamba phangdre
Manipur Lengak Education Department ki makhada lairibi school sing ayamana phibam phatre Imphal West District ki manungsana Siangmaijinda lairibi Government High School asi atuki matik phibam sokle school asigi yumthaki saruk sing hobadagi nong chuba matamda class toba yadabadagi mahairoi sing lairik tamba phangdre ngasi numini humni gi mamangdagi surakiba nong aduna maram oiraga Siangmaijing High School asida lairik tamba lakpa mahairoi sing school asigi classroom singda nong sathina Yurakpadagi lairik tamba phangkidre mahairoi singna Bartin paiduna classroom manungdi ising yasinduna class tawna bohona kibadu aremataki Siangmaijing High School asigi classroom nong yubadana tuna school asigi berendagi saruk singsu nong yubadagi mahairoi singna satok chasin tawbada khudong sadaba kya mayunari maram aduna Manipur Lengak ki mari leinaba authority singi athuba miyeng sangbiduna Siangmaijing High School asina ningthina semgatpiduna tangdu laitana lairik tamba phangan biu haino mafam adugi mahairoi sing amadi miyamna press ta phongdorakli